kadagit ti langit narasun. Nuapay kastoy tirik na jak may libat, kay tuy gapuken ni Ayat. Iburay mo naunggan ta pusong ipakitam di mo, ipaitab na namin ta, tirabi ikan ranya gitibulan. Ibulos mo niya akasway kiti bantay, bungaran taday tuy kadagiti arapap ni Ayat ipariknam, amo mundo apay tiyempo nanday tuy. Ibulos mo ni Ayat akas la tumataya, piraket na ka ni Ayat, ken amin nakaparswa ni peksam ni Ayat, amo mundo apay sut makagapu. At tama kagapu timnas ni Ayat ken nadarasun, itiran niyag tirabi nalabit suday tuyen nga ni Ayat na simbengin. Di misteryo iya pa nakatilaw ang iraket na ka, kadagiti arakop murig na embara na, itirupam sang kanat sa no. Ibulos mo niya akasway kiti bantay, bungaran taday tuy kadagiti arapap ni Ayat ipariknam, amo mundo apay tiyempo nanday tuy. Ibulos mo ni Ayat akas la tumataya, piraket na ka ni Ayat, ken amin nakaparswa ni peksam ni Ayat, amo mundo apay sut makagapu. Ibulos mo ni Ayat akasway kiti bantay, bungaran taday tuy kadagiti arapap ni Ayat ipariknam, amo mundo apay tiyempo nanday tuy. Ibulos mo ni Ayat akas la tumataya, piraket na ka ni Ayat, ken amin nakaparswa ni peksam ni Ayat, amo mundo apay sut makagapu.